अहानबदा सोशल मीडिया साइट उरेब फेसबुक द एन बिरेन सिंगना थगलप पोस्ट संगदंग मैम दा शेयर तौजगी ऑनलाइन सर्विस ओइरिबा फूड वाईफाई ऐप पैकेट कौ लॉन्च तौख्री अमरोमदना कोरोंगानबा खुमन थगलप पोस्ट अमदना मथंग लान अमुक लाकपदा लानमी ओइनबा मी लैदौ मानद्री मरेबाक मफुरता लान तरगलबा फाव कीदना मकुट मक्रांग लोलगा युमदे हेंदोक्तबसिंगसिना हौजिक लानमी ओइना थवाय हक्चांग कथोक्तुना थोखिबसिंगदा उटलिबा मवोंग मतौ करेम कथाइनदना मेरेम दौनगा ओहलिबा मवोंगसिनादि लानमी ओइबा लोइ तन्नरनी याम हेनमनख्रे मतमदुर खुलंगाकपा मयामसी लैरमद्रदि नसिन अमा पालेना अफावसादना खलिबा नरैदु ककपिरमगनीने हाइबा वाफम कोरोंगांबा खुमन फुंदोरक्ली मखासा थरक पोइना पाउनिखोल पाउसेगी एडिटोरियल मैम थमजगी खुलाई पिखटपेगी मतम अमदि लंबी फाउनबगी मतम मणिपुर बीजेपी की लेंगा लेरंबरी फेब्रुआरी मपन चीफ मिनिस्टर एन बिरेन माक फम थादोपगी सिरोल गवर्नर पिसिनख्रब बीजेपी की एमएलए सिंगी मरक्तगी लीडर मखंदुन मियामगी मिहुन सेंब लेंगा सेंबंगमदबदगी फेब्रुआरी 10 मणिपुर सस्पेंडेड एनिमेशन प्रेसिडेंट रूल पीआर चलाइदुन लाकली पीआर हेक लाकपदगी मणिपुर की गवर्नर सिंगमसुम तमगी आईन यादब खुलाई पाइबसिंदगी खुलाई पिखलंगनबा तांकक अनि थोकना ऑर्डर मथोकी हयेंग मार्च 3 खुलाई थिंगलकपगी मतम लोइरे मदुसु अककनबा मतम नुंगथिलगी पुंग 3 फावबदंगनि हाउजु फावबद तंपाकी ओइनदि खुलाई लेपतना थिंगलकपगी पावलै अदुबो सिंगी कोकी सिंगी ओइनदि खुलाई थिंगलकपा सिकया उदि हाइन लौबि है सिंगी कोकी जौ फुरुपना मखोगी डिमांड तोखाइबा एडमिनिस्ट्रेशन नम तालदुना मितै फुरुपत लान हौबदगी इरांग लैबा लेबाम ओइदुना लेरक्लिबसि लैतनबा गवर्नरना सोल्यूशन नम पुरकनबगिदमा पाइखलकपा थबकत कोकी सिंगना यादि हौजुक मितय अमता सिंगी लंबी फावरग चतप यादबसिसु याहननबगी मतम मार्च 9 अदुबु कोकीजौ फुरुपनदी लेंगाना पैखलकलिबा खोंथांग असि यादी हाइदुना फोंगना लाउरी मखोय लेंगा के मयुक्त लैरी लेंगा के मयुक्त लैरबदी लेंगाना तखाइबा ताबनी अदुबु हौजुक फावबगी दिमदु उ फंगद्री कोकीजौ फुरुपना लेंगा पु सिंगनरक पाइबसि मखोयगी मतुंगदा कना लैबगी नो हाइबसि हांगबै ताइ अमाबु ओइरे गवर्नर थांजलिब खोंथांग असि माइ पाखनिंग हेबा पाउनिखोल पाउसी एडिटोरियल मैम स्पेशल कंटेंट मैम थमसरी अतोप पावमना तोखाइबा लेंगाक फंगद्रिङै कोकी नताबा मफम सिंग फ्री मूवमेंट याबा गमलोइ ईस्टर्न जोन मणिपुर लैरिब कोकी विलेज वॉलंटियर्स कोकी जौ मियाम तालिब सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड फंगद्रिब मखै कोकी जौ मियाम नमन खुंदा लैतादुन लैरिब मफम सिंग फ्री मूवमेंट तौबि यारो हेना फुंगदोरक्ली वाफम यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह था निपान मणिपुर लंबी थोंग पुनमक्ता सिंगमदी तम खाइदना लेबाक मियामना अपनबा यावदना सरोक चसिन तौहलगनी हाइना फोंगदोखिबा वाफम अदुगी मनुंगिना ngarang फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी फोक्स न लाखलिबा थासगी निपान मणिपुर लैरिबा बफर जोन लांथोक्तुना मणिपुर मियाम गलोइना शांतिगी पाउजल पुबा खोंगज सतकनी हाइना यनिंगदबा फोंगदोक्तुना कोकी विलेज वॉलंटियर सिंग फोंगदोरखिबनी कोकी विलेज वॉलंटियर न मखाताना हाय कोकी मियाम थेंगनरिबा अवाना शांति की पाउजल अमन हेक्तमक इंगथबा ngамloi हौखिबा मतमदा कोकी जौ मियाम की राइट पुसिंगनरदुना कोकी जौ मियाम की मथुर सथरिबा एट्रोसिटी सिंगदु कैदौंगैद कौब ngамloi कोकी जौ मियाम तालिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड असि इसम सम पॉलिटिकल एस्पिरेशन नती कोकी जौ मियाम की हिंगबा नत्रगना सीबा मसुम इसागी डिग्निटी ngaknabagi damak sanctionba डिमांड अमन हनसु फुंगदोरक्ली हरि मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी मरुएबी ई पाउसिंग मियाम थमजगी अहानबदा मणिपुर मियाम की लेंगा अमुहन लेहननब लुप तरागा मंगाना इंडिया की प्रेसिडेंट तक्सिंख्री डेमोक्रेसी की मसद कहन लेहननब अथुब मतम मणिपुर मियाम की लेंगा अमुहन लेहनबिनबा लुप तरागा मंगाना ngasi लेबासी की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मुदा मेमोरेंडम अमा पीदुना तक्सिंख्री अमरोमद इमा की मैराना सु हक्थेंगना प्रेसिडेंट सिरोल अमा ngasi पिसिंदुना मणिपुर इंग तपा पुरकनाबा मदि मियाम की लेंगा अमुहन लेहननब तक्सिंख्री प्रेसिडेंट पिसिनखिबा चिरोलदुदा चीफ मिनिस्टर नौथोमम बिरेन ममांग था फेब्रुआरी 4 चीफ मिनिस्टर फम थादोखिबदगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली द बीजेपी न एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ओइना अनोब चीफ मिनिस्टर अमा हापतना थम्बदगी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस थोक्तुना फेब्रुआरी 19 दगी मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल थम्बखि मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थम्लकपा हंदकी असिगा तरागा मथोय सुदुना लेबासिगी स्टेट पुनमक्तगी प्रेसिडेंट रूल ख्वाइदिगी यामना थम्बि स्टेट अमा मणिपुर ओइदि हाइना सुपली
Sirol aduna makha taraduna hai democracy ki principle ke handana thamnaba athuma matamda popular democratic government ama lehanbiu miyamna khanba miu na semba lenga ama hanjin handuna lengak sasan tawhanbiu amadi Manipur law and order ki oidiba phibam asigi yengbiraga political gi sarangna basi lusinanbiu maramasina ikai khumna jariba leba asigi supreme constitutional authority ama oiriba President Indian Constitution piriba spirit of federalism bu kaihandanaba athupa matamda Manipur miyam ki lenga halakhananaba athupa matamda thabak lakhatpiu hainasu taksinki Manipur ki territorial integrity kaihandana thambiu haibaga loinana kumza English singaniga kungo humdugi me humdigi Manipura tholakliba irang asina mayu meki leitana lanjenaduna leiriba miyoi sing IDP amunghana masa masa gi mayumda hanjinduna English singna leiba phangnaba thabak lakhatpiu hainasu taksinki Manipur ki territorial integrity kaihandana thambiu haibaga loinana kumza English singaniga kungo humdugi me humdigi Manipura tholakliba irang asina mayu meki leitana lanjenaduna leiriba miyoi sing IDP amuhana masa masa gi miyumda hanjinduna ingna signa leiba phangnaba thabak lakhatpiu amadi Manipur mahausa gi punsida hanjilakpa ngamnaba amadi rule of law ningthina ngaknaba khudong thiningai oiba maphamsingda central forcing matik chana thambiu amaromda Manipur miyam gi lifeline oiriba national highway singda miyamna aki tujungba leitana satpa yahananaba akanba thabak lakhatpiu lambi asida miyamgi nomagi tangai fadaba polam sing pushilakliba truck singda apanba yetpa pihandaba security matik sana thambaga loinana union government hakthengna miyeng sangbiduna Manipur phawduna satliba national highway singda miyamgi satoksin maning tamna fanganbiu haina president gi pungning singsinki loinana president Manipur gi territorial integrity kaheloi haibigi order ama thoktuna miyamna thajba thambiu Matamama maning makha tamba laiba am oiramba Manipur amadi khumja English nga mag samapanga nifuga mapangi mamangna leijaramba union constitutional status pu sakhang biduna Indian Constitution ki makhara akhanaba provision ama pibiu amadi Manipur gi territorial unity da political natragana mapan gi saphu amatan akaiba pihanbigano Kuki aggressor singi makutagi misa miyam amadi lanthum ngakpi sanbiu Kuki aggressor singi makutagi misa miyam ngaknaba tholokiba khul ngakpo sing anti national element ama natabana makoibu phaba punba tawbigano hainasu President Draupadi Murmu gi pungning singsinki memorandum of all India Tanzim, Insaf, Manipur, All Manipur Democratic Students Organization, All Manipur Mitai Pangal Clubs Organization, Apunba Owanba Manipur Amagidamak Committee of Peaceful Coexistence Manipur, Committee on Relief and Rehabilitation, Federal Students Organization Kanglipak, Federation of Indigenous Peoples Democratic Movement, Kanglai Peoples Against Narcotics and Psychotropic Substances, Manipur International Youth Center, Mitai Maitai Tribe Union, Nupi Union for Peace and Integrity, United Maitai Pangal Committee, Yalhomi Furup Amasumi Youth Collective Manipur Hari Belup Taraga Mangasina Puna Kuyek Piduna Pisan Kibani, Amarom the Imagi Mairagi convener, Tia Suzatana Kuyek Piduna, Manipura President Ul Thambagi Mode Atupumatamda, Miyamna, Kanbamiu and Simbalenga, Mamuhana Lehenduna, Manipur Mahoksagi Punsida Hanjilang Nabaleva Sigi, President Draupadi Murmuda, Nasi Memorandum Pisan Creek. Panmaya Imagi Mairagi convener Yauna Thami Singh Housing Delhi the Lady Bini. Imagi Mairagi Mute Singasi, Rastrapati Bawana Satuna, President Haking Nana Sirol the Pishinki. Memorandum to the Miyamgi Lenga Amal Lehenda Vashna, Miyam the Tazaba Mangal Libamadi, Lenga Kitabak Thorum Sing Pale, Urakli Vasigi and Biduna, Atuba Popular Democratic Government Amal Henbinava, President Tashinki. Imagi Mairagi Maikadi Pishinkiva, Memorandum to the SME Singh. Laumi sing the economic revival package PPU, Manipur gi irang na maramoiduna, mayum thadok na lanjenari ba miyoi sing da special grant PPU amati, isteresi ki naha oiriba entrepreneur sing da apikpa interest loan PPU haina taksin bagaloina, Manipur crisis solution binaba akan mathabok lokat pinabasu, President of India gi puning sing ki. President of Pisan Kiba memorandum adugi copy amasu BJP gi National President JP Nadada imagi mairagi convener Tia Suzatana lusingba mihut singaduna hakthengna Pisan ki haidena su paus ta makatari amarom question league oibida CNB school sing mathang saide exam center piroi tawri question league oibida CNB sing sarak pidana tokloi bosem
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ SO ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯇꯣꯛꯂꯣꯏ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯇꯕ ꯌꯥꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯈꯝꯖꯣꯏ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯥꯕꯨꯄꯨꯔꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ Hamzoi Kumarna hai haukiba February 18 hauduna chatharakliba exam asida February 15 da thokiba social science subject da question paper exam thadringai mangoinana thadorakhiba thawong bosem ki mekedi akan mamona kanem tawbuga loidana senaba phaduna serak pinaba honari senaba miyoi ani fagatkhibsu leiri asigumba mahairoi khunai mangna bo honarakliba kayas makhatana thoktanaba bosemna mangjawnana semkhiba exam settler singna ngang sakadaba SOP singadu OC AOC SO na singmana sapsana thabak to onthokadabna haki question leak oirakhiba exam center tarib school sing amuhana center tahandabigi matangna paumi singna hangkiba wangna mangna hai madugi matangna kupna thijilaga thabak pahetkani adubu wafam asigi matangna nganna piba pakum oiragasu question leak oirakhiba exam center tarib school sing adudi mathang saidi exam center tahalaktabigi oithokpa sauna lai kanagumba kharana Mingsat Pangnaba, Pass Yamna Taunaba Haiduna, Aranaba Tawong Sataba, Kudak the Lepihu, Apaba, Lamdamama Oinaba Puna, Hona Minasi, Haikenasu, Paus the Makatari.